ka surjong phi ka thong jangi Kawai ka Samla kynthei na kasnong wapung ha East Jaiñtia Hills. Kabalaja na du ka khatsantrik ulber ha Ahmedabad badmenta kalawan phai shala kaye. Yakani ka case lapentip da ka Jaiñtia National Council JNC bat ki pulit kilawat bat kilalap yaka. Ka JNC kalapan pauru ya ka jings kya halor ka jingyami jong ki Samla shabar ka jila namar ka jingduna kilat kamai ha ka jila. Wa gani kon yong ka le em ga jing suba le yong ki wa nyok phone di ga ka mala chi tiaw la du khat santarik te na leng kam te na leng yong I ka JNC da bi da ga mesin yong jing sau kya ha ga khat kan di tarik da yo u live file ya ga vi ga FR hi ta halar bai police outpost kam te siaw su ku khana ya phi wa leng ba ga jing kre chitom yong police wa ha ga ar phau tarik da yo e ga jing tip wa to da yo gi police u pelayan ni taina po Ahmedabad city te ha ni ga por nagaliang yunga vice president yung JNC Central Executive Committee ayo ya ga jing khublai wa kerpang ya gi police larmbai berkamju ya ga office yung SP wa da kre chitam wo penyo ya ga ni khana kat hadu da poi go ha ga tu ar phau tarik yung ni tiaw Pati khublai kerpang chu ya ga Madam Mary Sinta wa manle kam ga MLA yung sutnga saipung konferensi wada corporate lang I wada pressure ge yo SP wo phone bat wo kre ya gani kam vut kam te ha gani por na liang nga wo myok tin de wo ong kitbok ya ga kong merisunta wada yarap tali dala wo pen poisop ya gani kon yong gani man be cha gani district ong I wo blai unang ya luti we phi hai kam wa bha skripai ba yong phi u yo phi ya ga met ga phat wa chai wanang te ha ni ga por na ga liang nga da mesin yong jis nyau khia bu o ya ki kon kro yong ga district yong I kamada yu phi halat pathai ko bor kha mo em hi gi wan kre chitai om ji len li thu jak po ipli en rei bon sen hi dang ni wadip tia lo dang yu phi mi du khobor war ngut gi khna na thai sang tia hi chai lam baklai stai chai gi thau khai met mo nga bu jing ken tu yaki wa chwa lai phi chitai pach bhari wa miet